سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا ساعة 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. ببونه ششان یا سالوگرا شهید بونه هوزان ابوزید ساندیکای روزنامه‌وانین کردستان سوریه داخوانیک بلاف کرد. تیده تکس کرد که شهید لسر دست چکدارین پیده لباجار سریکانی هاتیه ترور کرن. پشتی روژه که شهر و پفشونا نافبرا گروپین چکدار ده جارا کدن جیانا سروشتی و گریای عفینه. هزک عربی گشت هیلا به هفگهشتن نافبرا چکدارین پیده و داعش ده. اگر هیا چارەسەر کرنا کریزا سوریه ji destê netewên yekgirtî derkeve û biryara di 28 û 29 vê mehê de gereke nû ya asîtana werel darxistin. Dubara silav. Rexistana Almanya ya pedekesê salvegera şehîdbûn û koçbarkirina sê xebatkarên Kurd ve Jan. Rexistana Almanya ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye doh yekşemê 22yemîn salvegera şehîdbûn her du xebatkarên Kurd şehîd Kemal Ahmed Derwiş, emîndarê giştî yê berê yê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî û şehîd Şeyx Mus Yusuf, endamê berê yê Polîtbûroya Partiya Çapa Kurd li Sûriye her wiha salvegera heştan ya koçbarkirina Dihamê Mîro, sekreterê berê yê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî li Dortmunda Almanya vejand. Bi wê bûneyê hejmarek berfereh ji endam û kadir û alîgerên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encûmena Niştimaniya ya Kurd beşdar bûn. Gotarên pedekesê û her wiha gotara Encûmena Niştimaniya ya Kurd û gotara pedekê û malbata şehîdan hatin pêşkêşkirin. Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye bi bûneya şeşemîn saroja şehîdbûna Abdulhelîm Ebûzêd yê bi navê Hozan navdar bû daxuyaniyek belav kir. Têde tekez kir ku şehîd Abdulhelîm Ebûzêd li ser destê çekdarên pêdê li bajarê Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê hatibû şehîd kirin. Dê şeşemîn salroja şehîdbûna ragihandkar Abdulhelîm Ebûzêd yê bi navê Hozan bênavdar bû. Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye daxuyaniyek belav kir. Têde tekez kir ku şehîd Abdulhelîm Ebûzêd li ser destê çekdarên pêdê hate şehîd kirin. Dê daxuyaniya Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye de hatiye. Golê rêkefta 19 meha yazdihan sala 2012 de çekdarên pêdê Abdulhelîm Ebûzêd yê bi navê Hozan navdar bû. Lê bajarê Serêkaniyê yê Kurdistana Sûriye terûr kirin û ew şehîd kirin. Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye dê daxuyaniya xwe de şehîdbûna Abdulhelîm Ebûzêd li ser destê pêdê şermezar kirin û got ku dema çekdarên artêşa azad dixwest serêkanî û navçeyên Kurdî dagîr bike, şehîd Abdulhelîm Ebûzêd romala bûyer û pêşhateyan dikir, lê ji aliyê nîşanvanên pêdê ve hate ermanc kirin û şehîd bû. Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye tekez kir ku rola şehîd Abdulhelîm Ebûzêd dê tevgera ciwanên Kurd de yên ku piştevaniya şoreşê dikirin gelek bi bandor bû û gelek kenalên esmanî yên bi navbang pişt bi romala şehîd Abdulhelîm Ebûzêd girê didan û vîdyohatên ku tûmar dikirin li ser ekranên wan kenalan dihatine bexş kirin. Dê şeşem salroja şehîdbûna Abdulhelîm Ebûzêd, Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye tekez kir ku ew ji gelê Kurd re peymanê nû dikin û ew ê berdewam êş û azarên miletê Kurd weke xwe bigihîne ber destê xelkê û tu hêzek nikare vîna wan bişkîne. Ramageha Sûriya mafê mirovan ragihand ku hêzeka Erebî bi ser welatekî kendava Erebî ve gihîştiye hêla bi hevgehiştinê li parêzgeha dêra zorê ya Sûriye. Rewanggeha Sûriye ji bo mafê mirovan ragihand ku hêzeka Erebî bi ser welatekî kendava Erebî ve gehişt hêla bi hevgehiştinê di navbera çekdarên Sûriya Demokratîk PYD û rêxistina terorîstiya Daişê li parêzgeha dêra zorê ya Sûriye. Heman rewangehî jê derene bawerpêkirî tekez kir ku ew hêz gihîştiye bêrîka dawiyê ya rêxistina terorîstiya Daişê li Rojhilatê Feratê lê gundewarê dêra zorê yê başorê Rojhilat ew jî beriya heftê û du demijmêran û piştî çend demijmêran ew hêz ji wê deverê derket.
روانگهê navê wî welatê kendava Erebiyên Hêza Xweşandiye Dêrazorê eşkere nekir û tekez kir ku otomobîlên leşkeriyên cor bi cor yên hefeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li wê deverê hatin dîtin. Ajokarên wan otomobîlan bi zimanê Erebî daxivîn. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan amaje kir ku hîn nezelalî derbarê sedemê seredana wê hêzê heye û hîn diyar nebûye ku hatina wan ji bo wê deverê di çarçoveya amadekariyên egera beşdariyekî Erebî lê tanûşt hêzên hefeymaniya niştîmanî lê dijî Daişê di nava xaka Sûriyê de piştî ku Daişê karî bû bihteriya deverên ku Hesedê li wê deverê kontrol kiribûn vegerîne û piştî belavbûna nûçeya xwendina Emerîka ji plana guhartina hêzên Emerîka li wê deverê bi hêzên Erebî. Nivîskarê Kurdiyê bajarê Qamişlo Xalis Musawir bang li peyê kir ku awayê istîxbaratan li gel mamosteyên dibistanan bi kar neyne bi taybet ew mamosteyên ku beşdariyê di mesîra an ku rêveçûnên wan da nakin. Hevdemî wergirtina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji desthilatê re ji rejîma Esed, PYD her wiha heman awayê serederî û riftarên wê rejîmê jî wergirtin û bi kar anîn di hemû aliyên jiyanê de. PYD li Rojavayê Kurdistanê ne tenê rêbazên xwe yên îdeolojikî ferz kirin li ser dibistanan, lê her wiha heman awayê behs bi kar anîn di rêvebirina wan dibistanan de û xwendin ji mebesta wê ya bingehî ku avakirina jiyên mirovahiyê ye kirin xizmeteke ji bo siyaseta partiya xwe. PYD ji bo gihiştin bûye armanca xwe, mîna siyaseta rejîmê ya berê di xwendinê de bi kar tanî, wê jî zarok û mamostayê dibistanan neçar kirin ji polên xwe yên xwendinê derkevin û berê wan dan kolanan û bi mesîre anko rêveçûnan rabûn ji bo mebestên hizbayetî û ew mamostayên ku beşdarî di wan rêveçûn anko mesîreyên PYD de nedikirin, raserî devçûn û lîkolîn û lêpirsînê dihatin. Derbarî vê yekê nivîskarê Kurdiyê bajarê Qamişlo Xalis Musawir konazkiriye bi nêzîkbûna xwe ji PYD li serûpela xwe ya mîdya civakî Facebook di belavkirinekê de bang li rêveberiya perwerdehiyê ya PYD kir ku awayên dûr ji dîmokratiyê di serederî lê gel mamostayên ku beşdarî di wan mesîre an ku rêveçûnan de nekirine nekin. Ji ber ku ew awayekî istixbaratî ye û ziyanê digihîne navbangên PYD. Ew nîvsandina nivîskar Xalis Musawir diyar dike ku PYD bi îdeolojikirina xwendinê mîna serederiya rejîmê bi kar tîne, ew yek şaştiyeke û divê PYD jê vegere. Şerê ku hatiye Rûdan navbara grûpên çekdar de şerekî kolanan bû. Ew yek metirsiyek mezin li cem xelkê Efrînê dirûst kir. Em ê bi hev re li van parça vîdyoyan temaşa bikin ku çawa di nav kolanan de çekên giran û sivik li navenda bajarê Efrînê hatin bikaranîn. Belê temaşevan hêja ev dîmen ji taxa vêlatin ku bi itisrada Rojavayê nas kirin wek hûn dibînin. Şerê duh di navbera grûpên çekdar li navenda bajarê Efrînê bû. Tê de çekên giran û sivik hatin karanîn, ew yek metirsiyek mezin li cem xelkê Efrînê dirûst kir. Ev dîmen ji taxa vêlatin ku bi itisrada Rojava itisrada Xerbî tê nas kirin. Şer di navbera grûpa çekdarên Şuheda Şerqiyê û grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin hata Rûdan. Ev dîmenên ku niha hûn li ser ekranê arkê dibînin, dîmenên li taxa vêlat ku itisrada Rojava tê nas kirin. Tê de çekên giran û sivik hatin bikaranîn, ew yek ziyanek dihe gihand mal û milkên welatiyên sivîl. Ev parça vîdyo du hata belavkirin wek xuya dibe çekên giran hatin karanîn li navenda bajarê Efrînê.
افتاخ جيرا دبيجن طاقة فيلات لأوتوسترادا روج آفا لنافندا باجاري عفينية اف ديمن لطاقة محمودية لجم دبستانا بيشاسازية لسر ريا راجونا تيدا گري كفرشيلة تي ارمانج کرن وك كود ديمن دا خويا توب آراستی و گره دکن لگور خلکه او شارکو دو هاتیه رودان دنافبارا گروپین چکدار دبو وکو کونها خویا دبه اف دیمن جه طاقه محمودیه نه لسر ریا راجو لجم دبستانا پیش سازیه دبستانا الصناعه لسر ریا سرکه یا ریا راجونه تیدا چکن گران توپ تینا بکارانین و گره کفرشیله گنده کی نزیکی طاقه محمودیه نزیکی نافند باجر عفرینه به توپان آنکو مدفعیه تینا بکارانین ولگور آگاهیان کو بارگاه چکدارن شهداء شرقیه لگره كفرشيلنا اف ديمانن ديلن ين كو هاتنا گرتن لگور كو وينا پارچه فيديون هاتنا بلاف کرن او جواكا خويا كو لطاقة اوتوسترادا غربية شر در دورا 24 دمجميران بردوام كر اف ديمان اف جي لجم باغچه الاصدقاء بله اف ديمان جي او جي لاوتوسترادا غربينا براستي شاري هاري كران لاوتوسترادا غربي و لطاقة محمودية بو پشتی روژه که شر و پفچونا لناواندا تاخین عفرین روژاوای کردستان جارا کدن جیان وگریای عفرینه پارچه ویدیو جه عفرینه جه تاخ محمودی جه آرکیره تایبت هاتیه شاندن کام به هفره تماشا بکن بله تماشاوان جا اف دیمن جه طاقه محمودیه جماره هاتنه جه آرکیره تایبت هاتنه تیده دنگ فیشکان نای بیستن اف دان سبه بو راستی شر دان سبه هات راوستاندن اف ویدیو بسبه جماره هات جه آرکیره هات طاقه محمودیه به دنگه خلق جاره کدن وگریای سر کاروبارین خواه وکه دارن مرخان جی تدا خویا کرن او دارن مرخان دنافبرا طاقه زیدیه و طاقه محمودیه وکه کونها خویا دبه سدمن رودانا شرع عفرین هاتن خویا کرن روانگاه سوریا مافی مروفان و مالپرک اپوزیسیون سدمن رودانا شرع عفرین بزلالی اشکره کرن پیشاتاین داوی دوی راپورتی ده. پشتی روژکی جشر و پفچونان نافبرا چکدارن شهداء الشرقیه لعالیکی و هیزن ترکی و گروپین چکدار لعالیکی دنده جارکا دن جیانا سروشتی و گریای نافنده باجار عفرینه. لگوری جدرا تایبت یا باجار عفرینه جارکرا راگهاندیا کوشر دو هاتی رودان روشک تولیهوی و مطرسی لجم خلک سویل درست کریا. جبر کوشر هری گرم لنافنده باجار عفرینه بو. به تایبت تا خاویلات و محمودیه. اوریا راجو و شر تا دانسبه بردوام بو و ایرو 19 مجدارا 2018 جانا سروشتی و گریای عفرینه و خلق چون سر کاروبارین خواه. جدری تکسکر کو خلق تاخا ویلاد راستی زیانک مزن هاتن و جامن مالن وان جبر تقینا توپان هاتن شکاندن و هن آلی هنه دبیجن که هن ولاتین سیویل جی بریندار بون و جبون خشخانیان هاتن وگو هستن.
روانگاه سوری یا مافی مروفان رگهاند که ده انجام شر عفرین ده 25 کس جهردو آلیان هاتن کشتن و صدام شر او بو که گروپا الشرقیه جبن کنترول بریارن ترکی درکت بو لوما او شر لسروان هات انجام دان. چکدارن ارتشان اجتماعی د داخویانی که ده تکس کربو جبو درخستنا گروپن که بکار بن پیکرنان و دزیه در حق ولاتیان در رادبون هاتی انجام دان. جعالی خواه جدرکی لشکری جعفرین جمال پر زمان الوصل یا اپوزیسیون سوری سدمین پیک آینا اپراسیون لشکری ده سر عفرین اشکره کرو گوت تفی کو چکدارن گروپا شهداء الشرقیه خو هلوشاند بو و بریارا رادست کرنا چک و تقمنین خو رادست بکن درخست بو. لی او هلمت هات انجام دان جبرنا کوکی دنافبرا خوله بر پرس چکدارن شهداء الشرقیه و ابو حاتم شقرا دهبو جبرکو شهداء الشرقیه ج احرار الشرقیه جدا بو. ناکوکتی وان ین کوین جیهنه او جی لسر بریارا روبروبونا قدغه کرنا رژیم اسد لباجارو که تادفه کو او بو خوله او بریار رد کربو. چالکوانه کی عفرین نخست ناویورا اشکره کرن جا ارکره را گهاند کو او شر هن سدمین خواه هبون جبرکو نبتنه شهداء الشرقیه بکاری بن پیکرنان لعفرین رادبن لیکاری دزی و طالان کرنا مالان بویا دیار دیک گشتی و لهر گندکی و نافچه کی و تاخه که عفرین تینه انجام دان. لگوری آگاهیان کو چکدارن شهداء الشرقیه در دور 700 چکدارینا و پرانیا وان خلک دیرا زورینا و بارگهن وان لناوندا باجار عفرین بون. چالکوانان راگهاندن کو صدما شر هاتیه راوستاندن او بو جبر کو چکدارن شهداء الشرقیه خراستی آلین برپرس کرن و او یک د ویدیو کی دا هاتیه اشکره کرن. بله تماشاوان هجال سر مجارة عفرینی و پیشاتاین داوی نهام میوانداریا ماموستا آزاد عثمان اندام انجمن خوجهیا ناواندا باجار عفرینی کریه. دم باش ماموستا. دم باش. ماموستا آزاد از خوازم جته زانبم سدمن رودان شر چبون؟ آنها جبری و 20 روزا او ائتلاف هات عفرینه وفدکی ائتلاف سروکی ائتلاف بو نزیر حکیم بو ارکان جيش حرات مرة رويشتن ام اندامي مجلسي عفرين قشتي ما تشتي خواست ما خواست كما دبي فوكتا ابن فان دبنسيه ائتلاف دا بنسيه حكومه مؤقته دبي جيرا بندك وارد دينان بس اف تشتي كرن خلكي عفريني اگر دزيه تلقيه يا خلك قرتنج بو بارا ما واخست يعني ما اف خواست كما اتف مهم دبي فان تشك دورنا ايه نوفي خدر كاتنا تشتكرنا بدك هفنج دار وي عفريني وايدن محاسبه بن يعني اگر كشتن تشكرنا او هي شيء واي اشتي وي بدمك خبر جيش ماغو عمليات حاضر دبي عمليات حاضر دبي عمليات عسكري كان بفو كتيبه دار وي سيطره كنترولي حكومه مؤقته ورن يعني تحجيم كرن او حد كي جار دينا مزاني بري بچند ساعه مزاني حاضرتي تشيبو اف جروبي تشوي شار كري بحرار شرقي جهزت جيش حر براهيه بينه قال كتيبه مشاركه كرتيده وسعد وزدب شاف حوزرتيه كرن وشاف دست بيكر لوان باوري وان وشار ايوا قصبر خناده اینا نکرن او جماعته و جروبي ابو خوله برخابدش برگو شار دناف مولا دابو خلقي مدني قالك هابون فوتر صهشت هنجرا السلاح جران به بس معناه ناماك جرب بشينه انه تسليم بن وهم جرا وانجي حضرتي خورم كربي يعني ابو خوله حضرتي خو كربي شابكه بردوامكي اللي تشتبه مادي ساعه بدريجده وان دغو بركي تشيلو حي ساعه دروجه فو شرب سكنه اللي باوري ما دو حسبيه تنكرن ماغو تجاري نكونه بسكني فو شاري زوزو جبروي دهوب شاف ما مبادره كر ام رابط المستقلين الكرد ام وصاروك عشيرة عفرينة هناك عرب أنا هناك عميراتي عرب هنا ما مبادرة تشكر ما قد به أنفو تشك دارنا بداري نج عفرينة في شهر بردوامكي يعني شهر بسكنة وبكشين غير ريل بيشي ما تنبي استمرارية الشهر بردوامي الشهر يعني مدني بر ضحية بدونه جروبا شهداء شرقية كانوا عفرينة دركتن ما مستا او عائله خوب دركاتن فوسبي ساعات بنجسبي اتفاق بسركات دركاتن انا مرحله كي تشون جندرسه وجور ريخ خو بالكي ادلبه يعني زيادتر احتمالا مازن هن ادلبه بني باشا ما مستا شهداء الشرقيه بالتنه او ببن بيكران رادبون قالوا افا حشت هيفن قالك بن بيكران لحشت لحفت نافشين عفرين تنا بيك انين بالتنه شهداء بنيان هذا تثبيت كرن السروان
نا اف خوستكي خلكي عفرين نزو خلكي عفرين روشتي امن اوفيسي من اف جي ازلي حتى مكتبي من في شكل كاتبين هوتي شالاندن يعني جي ازلي اللي تشتمهم جور دست بيبكن خاصة شرقي دست بيبكن اللي قالك كاتبة متورطا وناف هان الجم جيش الحر جم اركان جم جي هان نوفد خلكد متورط حر هيزك جيش حر كاتبان هانت نوفدا انتهاكات كلنا نوفي جيوهي باوري من حملة ايه مازن به كبر دوام كي انا قلت ضغط شينا بن حملة بردوام به وممكن نزيك تشيلو حيشت بينجا كاتبة ايه او بمحاسبة به باشا بيشتي وي شري قالوا نهار روشا روجانا تشاوايا الكتريك انترنت اوف تيدا بينكرن نا تشت حرتشت فاجاري اللي تشتمهم بشتي شا ما مستعزات بله ما مستعزات اگر تو دنگی متکی دیارا پرسکریک تکنیکی هیا اگر چهارسر با مجرد دن وگرن جم ما مستعزات گلک سپاس بو آزاد عثمان اندام انجمن خوجه نافندا باجر عفنی بل پرسکی اولهی لشنگال دبیجه هبونا پککی و باسکن وی لشنگال زیانه به برجواندین بلندین کردستان و ازیدیان دگینه و سروک انجمن پاریزگاه موصل دبیجه به صدام پککی رجای 85 لسر صدیج خلک شنگال در بدر و پنابر بونه سروک انجمن پاریزگاه موصل دبیجه او پککی لشنگال دکه مطرسی داره و پیوسته ریگری لکریارین پککی ورگرتن و برپرسیارکی اولهی لشنگال دبیجه هبونا پککه و باسکن ویل شنگال زیانه به برجواندین بلندین کردستان و ایزیدیان دگهینه. عمید آشتی کوچر برپرسیاری اسایی شاروش آوای دجله لشنگال راگهاند. بشتی آزاد کرنا شنگال لسر دست هیزم پیشمرگین کردستانی گلک جه خلک شنگال وگریان سر ملکو مالین خواه. لپشتی خیانتا 16 اکتوبر دوباره نآرامی وگریا شنگاله و 18 شعبی لگل پککی ریکفتن کوروش و اولهی شنگاله تک بدن و جعالی خواه سیدو چتو سروک انجمن پاریزگاه موصل راگهاند کود دمان ها در رجای 85 صدیش خلک شنگاله ده کامپان ده دجین و جه ترسی رواندنو بنچاف کرنه جعالی پککی و خلک شنگاله ناخوازن وگرنه شنگاله اروها چتو گوجی او ایزیدین کنها لشنگاله جیمانه جبر کریارین 18 شعبی چکدارن پککی و نبونا اولهیه و آرامیه لشنگاله دخوازن دوباره وگرنه کامپان و مال و ملکین خواه بجه بهیلن. سروک انجمن پاریزگاه موصل سربار کرو گوت به تو آوائی که خلک شنگاله وان کریارن پککی قبول ناکن. اروها قبول ناکن کو چکدارن پککی با آزادانه لشنگاله تفگره بکن و ریگریه لوگرا ریوبریا شرعیه انجمن شنگاله بکه. ده داوید سیدو چتو گوت کو اوه پککی لشنگاله دکه اوه کو خلک شنگاله لدجی هف هاند ده. و اف چند مطرسیه کمزنه و پیوسته ریگری لیوره کرن و دازانین که بردوان پککی ریگریه لانجام دانا پروژه خدمتگزاری لشنگالیت که. جدارین دیپلماسی راگهاندن که استیوان دیمستورا شانده نافدولتی برج بو سوریه و دمها بیده لگل ولاتین گارانتور جراوشا سوریه را بجوه و اگر دیمستورا نکار به کریزا سوریه چارسر بکه و دمه چارسر کرنا کریزا سوریه و به تمامیش دست نتوین یگرتی درکوه. بریاره انجمن اولهیا نافدولتی جوینکا تایبت بروشا سوریه لدار بخه و تیده دیمستورا و روناهی بخه سرداوین پیشوچونین پروسه سیاسی لسوریه و هلویسا نتوین گرتی درباری آواکرنا کمیته دستوری یا سوریه. جدرین دیپلماسی را گهاندن کستیوان دیمستورا شاندر نافدولتی برج بو سوریه و ادمهابه ده لگل ولاتن گرانتور جروشا سوریه را بجوه و ویل گل هرس ولاتان داویترین پیشهاته و پیشوچونین پروسه سیاسی لسوریه گوتو بیش بکه و جعالیکی دن و جدرین دیپلماسی اشکره کرن که اگر ستیوان دیمستورا لگل داویهاتنا مهابه نکار به کمیته دستوری یا سوریه آوا بکه و پرزگریکا گروپا سربوخه یا جماره سه لگل رژیما سوریه چارسر نکه و دمه چارسر کرنا روشا سوریه و به تمامی جدست نتوین یگرتی درکوه. لگوری ریکفتنا سوچی درباری چارسر کرنا کریزا سوریه اگر ستیوان دیمستورا شاندر نافدولتی بری جبو سوریه چارسریه کی جه کریزا سوریه را پیشکش نکه و دمه با آوائه کی اوتوماتیکی
çareserkirina krîza Sûriyê wê ji destê netewên yekgirtî derkeve û wê bikeve destê Rûsya de. Jêderan tekez kirin ku biryar bû Stîvan de Mistura seredana New York bike û li wê derê behsa dawîn pêşveçûnên proseya siyasî ya Sûriyê bike. Lê ji ber dirêjkirina demakarê de Mistura ew seredan hate pêşxistin. Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye û welatên Zülhêz û herêmî hewldan krîza Sûriyê çareser bikin, roj bi roj krîza Sûriyê berfirehtir û zehmettir bûye û di demanha de kar ji bo avakirina komîteyekî ji bo nivîsandina destûrekî nû ji bo Sûriyê têkirin. Wezîrê Derveyê Kazaxistanê ragihand ku vexwendin ji bo netewên yekgirtî welatê Urdunê re hatiye şandin da ku beşdariyê di gera yazdan ya danûstandinên asîtana derbarê Sûriyê de ku biryara di dawiya vê mehê de were li daxistin bikin. وزیر دربه کازاخستان خیرت عبدالرحمن نفراگهاند کانونرین نتوین یگرتی و اردن هاتن و خواندن تا کو بجداریه و کو چافدیر ددانو ساندنین استانا درباری سوریه ده بکن کو بریار گرانو دداویا و مهده وره دارخستن. سربار کر کانونرین هرسی ولاتن گرانتور روسیه و ترکیه و ایران ریکفتن لسر انجام دانا یازدمین جوینا نافدولتی یا پلبلند درباری دیتنا چاره سریه که جکریزا سوریه ره ده چارچوبه پروسیا استانا کو بریارد هر دو روژن 28 و 29 و مهده وره دارخستن. عبدالرحمن نوفا مجکر کوی گرانو یا کنگره استانا درباری سوریه و وکی گرم بریبه به بجداریا شاندن ولاتن گرانتور و هر دو شاندن رژیم اسد و اپوزیسیونا سوریه. وزیر دربه کازاخستان خیرت عبدالرحمن نوف گوجی گلگوری آگاهین کو گهشتیوان جالی هرسی ولاتن گرانتور و دوی گرانو ده برسن تایبت به روش باجار ادلب کو یک جدبرن کم کرنا آستشار لسوریه الخدگره لگوری ریکفتنا کو هرسی ولاتن گرانتور لسر امزکرنه دی چارچوبیا گرن استانا یم بری و دو سیا و گرا پنابرین سوریه با ولات خو اروها دوباره آواکرنا سوریه پشتی بداوی هاتنا کریزا سوریه و ورنگنگ شکرن. اردوی درباره در روژا چهارشنبه بوری لموسکو وزیر دربه روسیه سرگی لاوروف به جیگری وزیر دربه ترکیه سیدات اونال و مزن آلیکاری وزیر دربه ایران حسین جابری الانصاری درباره سوریه جویا بود. ده 23 جوتمها بوری گرادهان یادان و ساندرین استانا درباره سوریه لسر آستا نونرین وزیرین دربه ین هرسی ولاتین گرانتور لموسکوی پایتخت روسیه هات انجام دان. Rêyeke Sînûrê Pajarê Hewlêra Paytexta Kurdistanê hunermendekî navdarê Rojavayê Kurdistanê rastî bûyereke hatûçûnê hat. Îro li ser rêya kampa Deraşekran û Hewlêr li Sînûrê Parîzgeha Hewlêrê hunermendê navdarê Rojavayê Kurdistanê Saîd Gabarê rastî bûyereke hatûçûnê hat û ziyan bi tenê madî bûn. Li gor zanyarên ku bi destê arkê ketine ku di encama bûyera hatûçûnê de ajukarê otomobilê bi awayekî sivik birîndar bû û tu ziyan negihîşte hunermendê Rojavayê Kurdistanê Saîd Gabarî. Serokê Tirkiye û serokê Rûsyê wê li bajarê Stenbolê bicivin û rewş û cenga Sûriyê wê yek ji mijarên sereke yên civînê be. Di daxuyaniyekê de Kremlîna Rûsya ragihand ku îro duşemê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye wê li bajarê Stenbolê pêşwazî li Vladimir Putin serokê Rûsyê bike. و چند مجارن گرینگ یین گریدای براوشا دورê گوتوبêj bikin. Her wiha daxuyaniya Kremlîna Rûsyê de hatiye ku şerên navxwe û çareserkirina krîza Sûriyê wê yek ji mijarên herî sereke yê civînê be. Îran bi alîkariya rejima Esed şaxê pêncan ji zanîngehên xwe li Sûriyê wê damezrîne. Ew jî ji ber niyaza Îranê bihêzkirina hebûna xwe ta qonaxeka dirêj li Sûriyê ew jî biriya derfeta fêrkirinê bike. Welatê Îran bi niyaza koşaxê pêncan ji zankoyên xwe li Sûriyê damezrîne. Ajansa Qasiyûn serzarê hin mîdyayên ragihandinê belav kir ku Tehran bi niyaza koşaxek ji zankoyên xwe ya bi navê zankoya perwerdeya mamosteyan li Sûriyê damezrîne. Ajansên Îranî belav kirbûn ku wê wezîrê perwerde û lêkolîn û teknolojî Mansûr Gulamî ragihand bû ku wê şaxek ji zankoya xwe bê ermanca derçûna mamosteyên zankoyan li Sûriyê damezrîne. Bo yekê Îran bê esankirina rejima Sûriyê şaxê pêncan ji zanîngehên xwe li Sûriyê wê damezrîne û ew yek dihêle ku Îran hizir û ramanê xwe biriya derfeta fêrkirinê her wiha hebûna xwe ta qonaxeka dirêj li Sûriyê bihêztir bike. Beriya çend rojan
غلامی دهفدیتنکی به جێگرێ سەرۆکێ گروپا هەڤاتیە بەرلەمانیە سووریا ئیرانی محەممەد حسێن راغی ئەلحەسەن رە تەکەزی لەسەر شۆپاندنا بەردەوام بێ ئەرمانجا پێکانینا دەرفەتان کرد ji ber سەرکەفتنا wan projeyan. Wezîrê Îranî tekez kir ku ew zanko dikare alîkariya xwendekarên Sûrî bike ku karbin xwendina xwe ya akademî di her du qonaxên master û doktora de li welatê xwe de berdewam bikin. Wezîrê Ewqafê di hikûmeta Sûrî de Mihemed Abdüsettar Seyid di 28 Sibata 2018 de ser damezrandina Kolêja Mezahibê İslamî bê alîkariyê bi komelgeha navdewletî ji ber nêzîkbûna Mezahibê İslamî yê Îranî li Şama paytexta Sûriye ragihand bû. Serokê rejîma Sûriyê jî ew yek pejrand bû. Di mijdara sala 2018 de beşê zankoya Azara İslamî ya Îranî li Sûriye hate vekirin. Herwiha beşê her du zankoyan El-Mustafa û El-Farabî yên Sûrî jî li Sûriye hatin damezrandin. Şandeke ji Parlemana Welatê Ordinê di seredanekê de berê xwedaşa paytexta Sûriyê. Ajansa Betra ya Ordinê got ku wê ew şand awayê bicihkirina hemahengiya Parlemanê ya hevbeş di navbera her du welatan de gengeşe bike. Herwiha hin raportên ragihandinê ameje bi hevdîtinan di navbera wê şand de Ordinê û serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed serbarî her yek ji hikûmet û Parlemana Esed û Wezîrê Derveyê rejima Esed Welîd el-Muallim kirin. بردفکê bi navê desteya arkanên çekdarên artêşa yek û bi nav li xwe dikin artêşa niştimanî Yusuf Hemûd ku wan ragihand ku wan niyaz rastaqîne heye ji bo veguhestina xwe ji bo Rojalatê Çemê Firatê li Kurdistana Sûriyê. بردفکê bi navê desteya erkanên çekdarên artêşa bi navê artêşa niştimanî Yusuf Hemûd got ku wan niyazeke rastaqîne heye ji bo veguhestin ji bo Rojhilatî Firatê anko deverên Kurdistana Sûriyê û ew ê li tenîşt welatiyên deverê li Reqayê û Dêra Zorê rawestin. Ew jî di daxuyaniyeke navbûrî re ji kanala Heleb El-Yewm re. Yusuf Hemûd serbar kir ku welatiyên wê deverê alîkariya wan kirine di ji navbirina Daişê de û ji desthilatê ferskirî ya PYD û ew li tenîş di hev radiwestin ji bo veguhestin ji bo devera Rojhilatî Firatê. Derbarê hilmeta leşkerî li Efrînê Hemûd got ku ew ê bi hilmetê rabin ew polîsê leşkerî ne û bi serpereştiya desteya erkana ye bi piştevanî û plandanan û xwendin ji her yek ji çekdarên artêşa niştimanî ji wan jî grûpên devera Rojhilat û ew hilmet di jî wan kesaya yên bi binpêkirinan radibin û ne di jî grûpeke taybet e. Hemûd tekez jî kir ku piştî durustbûna artêşa niştimanî hejmarek ji binemayên rêxistinî û leşkerî û grûpên ku naxwazin xwe li pêş xînin û karînin xwe biguncînin li gel armancên artêşa niştimanî weke dezgeheke leşkerî wê ew bibin barek li ser wan dema ku bên veguhestin ji bo devereke dî. Di heman derbarê de hin jêderên taybet ji Heleb El-Yewm re eşkere kiribûn ku şer û pevçûn di navbera artêşa niştimanî û tîma şehîdên Şerqiyê li bajarê Efrînê ji niha ve û da kettina neh kuştiyan ji her du aliyan serbarî bi dehan birîndaran ji çekdar û sivîlan. Di 19 heyva 11 sala 2012 li bajarê Serê Kaniyê yê Rojavayê Kurdistanê rojnamevan Hozan Ebûzêd rastî guleyekê hat û di encam da jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Kurdistanê kezî Sûrê dayîka ku bi xwînê dara lehengiyê di sînga zarokên xwe de berxweş dike. Lehiya gulavê di qemçikên te de dibe soyav hena sedana azadiyê di daristanên dildariya te de dibe gulav. Şehîdê vê carê ji hermahiya neynûkên xwe ve li ser hezkirina qurbanîdan û xebata aştiyane di ber welatê Mafrevandî de mezin bûye. Ji dijminê xwe fêrî hişkatiyê nebû. Baş zanîbû ku welat li ser milê şoreşvanan tên ava kirin. Vîn, qurbanîdan, wefadarî, şehîd bûn. Evene dergehê beşteke heta hetayî ku wê şehîd Hozan Abdülhamîd Mehmûd tê de bimîne. Hozan ji dayîkbûyê 23 heyva 3 2009 ye. Xwendekarê sala duwem ya zanistên kompyûter bû. Şoreşvanekî bûwêr bû ku ji destpêka şoreşa Sûriyê beşdarî kir. Çalak bû duwarê ragihandinê de û hevrêzî dikir ji bo xwepêşandanan û êvarên Kornîşa Qamişlo. Hozanê Dengzelal
هر جار دبانگل سترانین خدا ین خوپیشاندانان و کمبونین شورشه ده دگوت ای خدا وکرنا درگه قرطال کرنا خواه بلزکا لزیل وکرنا درگه قرطال کرنه بکا یا الله عجل فرجك يا الله ويا الله عجل نصرك يا الله ويا حمود حنا ما عادل الموت بدنگ خوی زلال بانگ و هوارن ریزگاری خوازان دکرن ستران تا کولان قامشلو او دنج برکرن و پیرا دگوتن بیک دنگی اخرتي حنا ما عادل الموت هوزانکاری بو ایریشین کول سر خوپیشاندان اندهاتن کرن با کامیرا خواه بلگه بکه و بگهینه همو جیهانی دریا کنالین را کاندنیره. دنابدومانا غازارون دکریج را و نگیری بردوام دکر گوسینگا خواه ببای آزادیت تجه دکر و چاوین وی روندکن سرکفتنه در جاندن و نیا هویتی دجمن بوه یکی دی چاوین وی ده دهاته گوهرتن. باوری آهوزان بپرسو شورشاوی او بو بنگها هیزاوی وش برویه که هر دم بویا غگل دستوی دبو اولی سر دیوار قامشلو رسته ین هاندانه و چرکه ین شورشه تومارد کرن. دنوزده هیوا یازدهان ده سالا 2012 کروژکه دوشنبه بو. هوزان لسرکانی بوش بو کارکی راگهاندنه و بلگه کرنا راستیه. لی دست خیانتکاران ین قریج او قرمی چاندو تولی رفه شهید ریزگاری خوازان کرد. کامیرای هوزان جناب دستی وی هات خوار. لی پشتی کوینه ین خواه کرن بلگه یک لسردست پیکا وی شورشی و تولی دیروکا وینه ین شورشی بون. نقامشلو نجی تو باجارن روش آوای کردستان ین بهنا هوزان دو کولان ویره در باس بو و پیکنی ناوی هورکی سپی ددلی وی ده بلاف کرد. تجاران هوزان جبیر ناکن وش برکو هوزان دید بیر آنینان ده هر گنج بمینه. تجاران نپیر دبا و نجی جبیر دبا. هوزان ریا نمیران هل بجارت و دجمنوی بروکی رشی کرد وش بومانا دمکی لسرد سلاتک خاپینو کمینا کری گرتیان طاببن آلا وقت دست دجمنه نتو ملت خوده خوفروتن هل بجارتن. نهاجی ناوی هوزان بهارک دهمو پاییزن ولاد ده زمینه ولاد بگلان رادخه شیرین کیلو. پیوندی لگل هجمارا گرتین زندان حمای لناوا سوری هاتا برین او جی پشتی دو روژان جی بجداری وان ده گرافا برچیبونه ده یا کو جی روژا دوشما بوری هاتبو دست بکر بو. پیوندی لگل هجمارا گرتین زندان حمای لناوا سوری هات برین او جی پشتی دو روژان جی بجداری وان ده گرافا برچیبونه ده یا کو جی دوشم بابوری و دست بکر بو وکو رد کرنه که لسر بریارک دادوری اسد درباری 11 گرتیان لزندان حمایت هفتیا یکم ده جهی و یازدان یا وی ساله پشتی سردانا دادوری لشکری فراس دنیا جبو همان زندانه او داخوازا و گوستنا 11 گرتیان جبو بجه کرنا بریارا سیدار داناوان یا کو هاتبو پاش فخستن. روانگاه سوریش با مافی مروان گوت کو گرتین زندان حمایه ین کوج آلیه اولهی رژیم اسد و بتومتین گریدایی بشداری د شورش ده ج آدار 2011 هم و زندان دنه جبورو جاسیم گروان یا برچیبونه بردوامه. ریوبری روانگاه سوریش با مافی مروان رامی عبدالرحمن دازانین کوان زانیاری ورگرتنه درباری ورگرتنه وان گرتین کو بشداری یا گروه کرنه جبریا را و کوستنه وان جبو زندان سیدنایا یا نافدار به قصابخانه یا مروان. جالية خوفا بسام الأحمد ريفابري جيب جيكار يري خستنا سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنكو سوريين بو راستي وداد پروريه تكس كرنا كو بيواندي لگل هجمارة كجوان گرتيان هاتيا برين جروجا دوام ده جگروا برچيبونه و الأحمد هروها قوت كو أو گرتي جبرك بو يرين كو لسوريا رو دابون هاتبون گرتن و بريارا دادگه کرنا وان جدادگهين ميدانه و ين دجه ترور درکتیه. مالباتن وان گرتیان ج انجامدان سیداردان در حقی وان گرتیان کو پیوندی بوان راحتی برین ده ترسن او جیج بربشداری وان دو خو پیشاندانان ده و داخوا زاهل و شاندن رژیم اسد. تاوی کو مالباتن وان گرتیان بخو پیشاندانان رابون لپیش درگه زندان دجی بریار سیداردان لیتو گوهرتن ده پرسی وان ده نهات کرن و تو هماهنگی که ناف دولتی بوان را نهات کرن. پرسا گرتیان رژیم اسد لسوریه یک جا آستانکترین پرسه نهایه.
او jî ji ber rêgiriya desthilatdariya Esed ji rêxistinên navdewletî re ku derbasî wan zindanan bibin. Koneha bi dehê hezaran girtî di zindanên Esed de hene ji sala 2011 ve taniha û gelek ji wan raserî biryara zindankirina hetayî hatine serbarî biryarên sêdaredanê yên paşvexistî ku tenê gunehê wan daxwaza jiyaneke azad û birûmet bû. Keçeke biçûk ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku bixwe ji bajarê Amûdê ye, temen nêzîkî 10 salan ji hezkirin û rêzgirtina pêşmerge li ba Kurdan cilû bergên pêşmerge li xwe kiriye û strana min divêt ez pêşmerge bim bi hest û şêwe û dengekî pir ciwan distirê. Kam bi hev re lê guhdar bin. Bi vî awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe. Bibûneya şeşan ya salvegera şehîdbûna Hozan Ebûzêd, Sandîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Têde tekez kir ku şehîd li ser destê çekdarên PYD li bajarê Serîkaniyê hatiye terûrkirin. Piştî rojekê ji şer û pevçûna navbera grûpên çekdar de careke din jiyana siruştî vegeriyaya Efrînê. Hêzeke Erebî gihişte hêla bi hevgehiştinê navbera çekdarên PYD û Daişê de. Eger heye çareserkirina krîza Sûriyê ji destê netewên yekgirtî derkeve û biryara di 28 û 29 vê mehê de gereke nû ya asîtana werel darxistin. Her şad û bextewar bin.